samo da znaš. Zapjevajmo drugari, Glasno, drugarice, glasno, zapjevajmo drugari. Glasno, drugarice, glasno. nek se znade Romanije, Da smo romanike, da smo, nek se znade romani. Da smo romanike, da smo. Evo nas danas 15. novembra u prostorijama prodavnice Multimedia Music i upravo je završena promocija diska pjevačke družine Svetlane Spajić Igrali se konji vrani. Ovo je već drugo izdanje koje smo objavile za Multimedia Music i čim je drugo izdanje može samo da se kaže da smo prezadovoljne saradnjom sa Rodoljuom Stojanovićem i ovo drugo izdanje mislim da po mnogo čemu će i nadmašiti ono prvo iz 2012. album Siv Sokole. Tako da u ime cele družine, ja, Svetlana Spajić, koja predvodim grupu, želim da se zahvalim celoj ekipi ove izvanredne izdavačke kuće, da se zahvalim i svim prijateljima i ljubiteljima rada naše grupe što su večeras došli i uveličali ovu promociju, evo je na kojoj smo se i porazgovarali i zapevali i pomilovali decu i mlade snage i naraštaje koji evo uz nas stasavaju. Tebi se ustanak razvija, Romanija visoka planije. Grupa se okupila pre tačno 10 godina, u septembru 2009. godine. Eto, to je jedna ideja bila da se oformi grupa družina, dakle u Beogradu, mladog gradskog sveta, devojaka koje će da neguju ovu starinsku pesmu, ali neće da budu lenje, da odu i obiđu srpska sela, kako ona u Srbiji, tako i ona preko Drine, u Bosni, Bosanskoj krajini, Dalmaciji, Slavoniji. Dakle, ovo je grupa koja voli i zajedničko pevanje i druženje sa nosiocima starinske naše tradicionalne pesme, onim starim seoskim pevačima. Ranđevoj konavoran, djevojko na vodo. Ova grupa nastupala je i na mnogim festivalima i to evo sad ispostavilo se na 4 kontinenta. Ove godine recimo nastupile smo na čuvenom festivalu FES-u, festival sakralne muzike. 2 puta smo imali turneju na Tajvanu, tamo zaista imamo sada svoje poklonike. Nastupale smo i u Sjedinim Američkim Državama par puta, a dosta prestižnih koncertnih dvorana smo takođe posetile i održale celovečernje koncerte. Koncert Gebau u Amsterdamu, Wiener Koncerthaus u Beču, a ova grupa je bila i deo predstave Život i smrt Marine Abramović, čuvenog velikog svetskog režisera Boba Wilsona. U decembru, evo, poziva za još jedan koncert družine nakon onog
septembarskog u Kolarcu, 18. decembra u večernjim časovima, velika sala SKC-a, tako da dođite, poslušajte družinu, a usput da se upoznamo sa još nekim vrednim izdanjima i aktivnostima vezano za tradicionalnu i world music scenu u Srbiji, a u organizaciji World Music asocijacije Srbije.